none nimwe nzi none nzi kanjye umuntu tuzivugire naho basi Hollywood Totesi company. Reka. Sibikora filime ni company. Ntabwo ari company. Oya ni company ka Burera. ntabwo yakavuze nibwo nkavuze Burera turindwi Kigali umunani Akarere ka Kigali karo. Reka. abakazi burakazi Akarere ka Gasabo tungahe oya Akarere ka Gasabo numbwe ka Kigali ariko soy. Yes, la patron de la capitale, l'ingénieur Dr. Papa Pasteli mwenye sauti. Ndabashuhuje mwese mwakoze subscribe kuri no amajyepfo mwese. Ndabasuhuje. Nicaranye n'ibyamamare hano, hari umwamikazi wa TikTok, hari ni umwamikazi wa sinema mu Rwanda bamwita arivuga ariko uyu nguyu ni umwamikazi muri sinema nyarwanda. nyina sinema umusore wo mu Kibe Umusore w'umukire. n'izindi nyinshi turimo gukina mu Nyabikira kuri MK TV. MK Original. MK Original TV. MK Original TV. Niho mwadusanga no kwa Malish Family. Aho hose. Nuko nawe ubuhaye. Ndabakurikira. Aho hose niho mwadusanga. Niho dukorera. Uyu kame rero ni umwamikazi muri sinema muzamureyo mu mukunde ni mubi cyane. Yego sha. Ni mubi cyane. No, ni ikiganiro ni challenge. Nzicara nyirebe ndebe abantu bankunda. Bazandike muri comment. Ama comment. Bazandike bakora tip kwego bimeze gutya. Uskunda ama comment abarenze sha gusubizamo imbaraga. Uzibonye nk'abantu bakubwira ngo turagukunda iki. Abakubwira se abazumva nyine ukomeye. Abaguca imbaraga se bagutukara batukana. Okay, abagutuka nta muntu uzanga gutuke gusa. Kereka iyo baguhaye rori ituma bagutuka. Ariko iyo ukina rori umwana mwiza ubona comment nziza. Iyo ukina rori umwana mubi ubona comment imbe ariko nabyo ntago ngiye mbifata nk'ibintu bibi. Kuko nibikwereka ko ya rori wayihagazemo neza. Okay, hirya rero turi kumwe n'umwamikazi wa TikTok nawe yaratwibwira ariko we ntabwo ari ubwa mbere. Ntabwo ari ubwa mbere ntabwo mbibwiye. Umusanga no kuvuga ndi hagati y'abantu basanzwe. Bose ntabwo usanzwe. Kuba ntabwo usanzwe wamugana. Nje ndi umushyitsi. Ntabwo usanzwe kabisa uri muri cyane muri filime. Uvuze ngo twamwakiriye. Muranyakire murakoze. Kuri TV noti. Sinzi icyo bisobanuye nabibajije banga kunsobanurira. Twagusobanurira. Ubwo ari amafaranga udafite. Bantu bamukunda mwamuhaye bicara agahindura izina. Nibura agashyiraho ngo ubwo Noti ariko ni sawa. Noti buriya ni sawa. Uriya noti ni umuntu mwiza. Mwiza uhora uhakana. Ubu ni ukuvuga ngo no mu buzima busanzwe arahakana ntabwo ajya yemera ahora ari noti. Noti ni umukire ni umuherwe ni umubosi. Umumenyekanisha usiko n'ubundi abakire. Abakire ni sawa ariko buriya. Abakire tumenyane maze abakire tumenyane. Uri umukire? Ndi umukire. Se waba uriho igishoro cya mbere n'ubuzima. Kuba ndiho ndi umukire wa danje. Umuntu wese ni umukire. Katwigire rero muri game zacu ni ibisanzwe kabisa ngewe ubona ngane Ndog Official. Ndogo. Akose wowe kumbonsubisha amakenshi cyane bimeze bite. Ntabwo mba nabyumvishije neza. Ndog Official. Akora ndi bagiye kubabwira kuri mama wanjye. Ndogo. Kuri mama wanjye. Ubabwire nyine abafana bawe. Uyu ni mama wanjye muri filime hari cya filime twamo. Sawa nyine. Inganzwa y'urukundo. Uyu ni mama Josh, njyewe nitwa Josh. Uyu ni mama Josh mu nganzwa y'urukundo. Ninde nganzwa se? Yarahari. Oya muvuge nyine. Inganzwa se.
nabo bambuye umugore. Inganzwa niyo bambuye cyane umugore. wowe ahubwo inganzwa y'urukundo banajyeho bayireba igushaka kuri Marishi family TV. Murebe inganzwa y'urukundo iri mama wanjye. ni nziza Uyu nawe yikinamo. ni nziza Yayikinamo, nyikinamo na mama wanjye yikinamo. harimo abantu benshi mukunda Morgan Kamariza ni benshi MK ni benshi pe benshi cyane mukunda Kalisa. muyirebe muyikunde comment zanyu murambabwira ko comment ngeze mu bintu binshimisha bajye banagutuka gushimisha abashyira mu bisero abashyira abantu ukanakoza amakosa ntacyo biba binyigisha nyine baba bambwira kwikosora gusa abantu ukabanziza ubusa bo wapi pe nagomba kumva ibintu niba byihoreye nacire birarura. Okay, hano rero mfite ibibazo 15. Ego kumanya Ngomba kubaza mama Joshi nkabaza na Ines batuzana amazi yo kunywa uzi ibyo bibazo wabibaza kakugaraje sana amazi kaduro twagiye yaje sana amazi aya mubaranze utwitaho ubu nyine munyakirije ibibazo kuri noza yawe ako munsi wagarutse kuri noti mwakiriza abantu ibibazo uzi nugaruka ndakwibikiye ubwo urukundo abantu noti bazanyereka nirwo ruzatuma ngaruka for sure cyane nibanyereka urukundo nzagaruka ariko nimbona batanga sinaba ngaruka kuko giki bazakukunde muzamukunde uyu mubyeyi no mu mama muzamukunde kabisa mugire cyane rwose mwabyumvisha. Ibibazo rero ni ibibazo 15 amanota ni 10 iyo utsinze ibibazo 10 muri ibyo 15 uhabwa inote nkuru yo mu Rwanda ibihumbi 5 utubitsindira ako kanya ukabitwara. bazi byoroshye ariko biroroshye kuko ni ibintu bisanzwe ni ibintu uzi nawe bitanu byawe kubiri kure oya ndabiguhereza ibibazo 10 kibikuruta amanota 10 wayatwaye inoti yawe wowe se umwana buraje ushiremo ibigangaraye oya humura twagiye tugende ako game wayumvisha uko neza. Okay, nizere ko wayumvisha upfa kumbaza ibibazo byoroshye nuko kubaza ikibazo ndakubaza ikibazo umbwira umubare w'ibibazo nyine w'icyo kintu umubare n'uvuga nuvuga yenda urakura 3 n'urugero nimubaza ngo amasafuriya ubwoko bw'amasafuriya ni bungaho uzi yenda ukavuga ko uzi 3 Ines akavuga ko azi 4 ubwo aba yagupanze ubwo wakumva ko utari uburenze ukabwira Ines akabuvuga bivuga bikanga inota ribiri ryawe. Twagiye sasa na za game zacu challenge ikibazo cya mbere amoko y'ibishyimbo watubwira nangahe ndahera kuri Ines. Wowe mama Josh yavuga amoko 3 nta rimwe nzinga asenga mama Josh nawe nsabye mu bishyimbo kuko nari buzi mu bishyimbo uzi mu bishyimbo hagiye bigira amoko ariko mane ntabwo arenga birayonze ubwo Ines wenya nari uzata hejuru yanjye ine iki nayatubwiye tubwira amoko 3 hari iby'umutuku aya masiki izi okay hari ibyitwa shyushya rimwe hakaba n'ibyitwa urongerijwe hakaba n'ibyitwa umunota n'umwe ndi kubara mfite telefone bisiga umunota umwe niba ari kajamari niba ari gaki bya bishyimbo bifite utudomo kamurari kajamari nta bishyimbo oya ni ukuri birahari bya bindi binini bifite utubara kandi n'ibyitwa niyo hagana inyamanza
umunota ugiye kurangira. nibyo njyewe nishyushya nyamanza Ngo nakajama. n'akajama. Yabyishe. oya ni ukuri kw'Imana oya Dore n'umunota wanarangiye. Wanabyishe ariko njye nabishyimbo nzi byitwa kajamari. yes Ibyo wavuze nzi nishyushya gusa. Ngo n'ibyitwa inyamanza. kera byari bihari byari ibishyimbo binini byari bifite inuza utudomodomo Utudomo. binini Ntabwo ibyo bishyimbo Nzanza mbizi ibishyimbo. none se uzabisacinge. Harishyushya. Ikibazo cya kabiri inota ni ry'uyu nguyu ubwo ni inota rimwe ku busa. yesu we Ikibazo cya kabiri marike z'inkweto wavuga mu munota umwe ni zingahe? Mungu wangu. Marike. Z'inkweto. njyewe Oya ntabwo ari wowe tuvuga. Mvuge Marike Z'inkweto uravuga umubare ni zingahe wafasha kuvuga mu munota umwe? 3. Marike 3 z'inkweto. Ines wavuga warenze 3. ebyiri Kuri kujya munsi bisaba ujye hejuru. enye Wavuga enye. Mama Josh wavuga zingahe? Enye wazirenze? Oya. Enye ni wazirenze. Ngo kuri kode utakwanda kukwiba. Utangira uzitubwira izo marike. Twagiye. Jordan Air Force hajya Jordan nayivuze Jordan na Air Force. Zonyine zizavuze. Uvuze Jordan Air Force. Again Balenciaga Balenciaga. sizo eshatu Kandi niyo ugomba kuvuga. harabe yes na Barire. ariya moko ya gutera Mutawarangira segonda. None se ngo museka nose barire n'inkweto. Urasetsa. Barire ni nazo. Amanota abiri yesu ku busa. Amanota y'ubwo abiri ku busa bwawe. Jordan Air Force Balenciaga. nose si Kandi ndagukopeje uranga. Asura barire ne Na buranye. sandale n'inkweto. barene ni marike Yari barire za Zara. Ahubwo ivuga na Zara na ine marike. zara se ndabizi ariko zitwa gutyo Zatimba. Mbese wavuze Marike avuze ubwo. marike ya Ifite Marike ubwo. Ibitego inako amanota abiri ku busa. iyo nsinzwe we ntabwo avuga Iyo ubona bitari bibashe araguhara wowe ubasha ukabivuga. Byakunanira asohowe kuko arazimbabariye. Ikibazo cya gatatu ngiye kubaza uwitwa Ines. Amakipe mu Bwongereza wavuga mu munota umwe nangahe? mu Bwongereza nayanze Nani? Oya nuvuga amazina uvuga imibare. Imibare nangahe? 1 2 3 Amakipe wavuga. Amakipe 3 mu gihugu cy'Ubwongereza yayavuga. mu Bwongereza atari mu bindi bihugu Muri Premier League mu Bwongereza nyine. bwonyine ntabwo myazi Nane mwavuganyo? ubwo ni Ubwongereza ni rimwe Oya ibyo ni ikipe y'igihugu. maze nyine je si ikipe yo mu Bwongereza Oya kandi ari igihugu icyo uvuga icyongereza. Nose mu Rwanda ko ari Amavubi hakaba ari za Pele na za Rayon Sport si mu Rwanda. Amakipe akinira mu gihugu cy'Ubwongereza wavuga mu munota. Nane mwavuga? imwe Wowe? Abiri. Urarenza abiri? Okay, umunota none. Kanze nkireho recording uvuga tangira. Maniyo. Mani. Arsenal.
Thank you. Amanota. Yes. Nagera ngiye kuvuga Arsenal. Ari za City. Ariko none bibaza. Arega nawe kutazi ibibazo by'abagabo. Amakipe n'indu yawo. None si ukagishubije. Wowe urafana. Nuko ayo makipe ari mfana Arsenal. Nanjye niyo nzi niyo nari buvuga. Fana Arsenal. Abantu banje benshi bafana Mani. Okay, mama wetu. Karamba. Ikibazo cya kane. Ubwoko bwa telefone wavuga mu munota umwe ni bungahe? Mu munota umwe. Ubwoko. Ubwoko ni butatu. Ubwoko butatu bwa telefone wavuga. Mari nako Ines wa Marisha. Wavuga bungahe? Bune. Ubwoko bune. Ani waburenza? Yewe. Na recording. Samsung, iPhone, Infinix, na Tecno. C'est bon. Bravo. Abivuze mu masegonda 13. Masegonda 13. Ubwo na manota? Minota rimwe. Kurangahe? Kurane. Nane, si ibibazo bine si yatsinze bitatu. Oya na atatu. Atatu kuri rimwe. Kaji. Okay. Ndabaza Ines, abakinnyi ba filime b'abahungu wavuga mu Buhinde mu munota umwe Bane? Abakinnyi umubare w'abakinnyi bo mu Buhinde wavuga b'abagabo. Ni bangahe? Ni batatu. Abahinde batatu bavuga bakina filime. B'abagabo. Ntabwo najya hejuru pe. Ntabwo arenze batatu. Kiraho umuntu ubare. Okay, twagiye. Abakinnyi b'abahungu mu Buhinde. Navuze umwe, Sharukani. Nyine uravuga imibare ngahe? Yavuze imibare 3. Kandi wavuze ko utari burenze. Okay, twagiye. Abanza n'ikiraho. Sharukani ni wenze. Okay, Sharukani twagiye. Sharukani. Hajya n'abahungu gusa. Sharukani umwe. Na Rohiti. Rohiti nyine si umukinnyi wa filime. Na ajya wa muntu yitwa Ndera w'umusore. Ibaze n'ubuzima. Yigise gushaka ko Babuji. inde ngo babushi. Ni babuji. Mukabya. Ibaze mubuzima kandi Anji simbibuka kandi mbere ya babi. na ayo yana na Mama nyanga. data wa Inde kuyumva atabaza ushaka kumubaza nawe atabizi. okay Mutwibutse abari inyuma ya kamera. Bahuba. Yarangiye. nabivuze Ya minota yarangiye. uwo ni abavugi. Nawe nabaza. Benzi Sharukani. Minota ni iryo yumbuye. Oya nabanza bavuga buzuza. Kandi yavuze yemeye icyo aravuga ngo rutsinde bufu. wa mukinnyi Yemeye ko atari burenze batatu. Nabavuga. Uri bamunaniye batatu. Uyu kuwe nabyaza. Nje yavuze ni Sharukani. wa muhungu yitwa Ndeja Ari Retike. Taiga Shrofu. Igo sha ni namubuze Rohiti niwe noza. Siwe noza none. Retike sha. Yozemo kabiri kandi yakinye ahantu hamwe nyine hatandukanye yitwa amazina atandukanye kandi numwe. Umva mubwire twagiye. Amanota ne kuri rimwe. Njyana kure mu Buhinde. Umva sha mazine mu bareba. Mukoze muri Switzerland. Umva twagiye ejo no mujyane mu Bushinwa niba ari gushaka mwana. Abahanzi batatu bo mu Bushinwa. Okay, nimeme twagiye. Ikibazo ni icya gatandatu. Sibyo? Ikibazo cya gatandatu kiragira giti. Ibihugu wavuga muri Afrika ni bingahe mami wacu? No mu Rwanda harimo. Muri Afrika. Ibihugu byo mu Rwanda ni bingahe? Muri Afrika. Afrika. Ni bingahe? Ibihugu byo muri Afrika. Bine. Ibihugu bine. Urabirenze ne? Ntabwo nazi ibihugu bine muri Afrika.
Okay. Tuma uburenganzira bivuge. Nanjye reka binanire nimutinda birananira. Akatwumve neza nimba yemeye nawe kubwira ubivuge. Mbe ni bibiri. Bibiri ugure munsi we yavuga bine. Kakira mu munota. 1 2 3 go. Twagiye. Kenya, Uganda, Tanzania, mu Burundi, No Rwanda. Burundi, na Togo, na tu. Abivuze amasegonda 15. Ase nese no utabiri. Mu Rwanda harimo ibihugu bingahe? Ndabona mu Rwanda Erega nukuryoshya game. amanota umva mubwira amanota 5 kuri rimwe. Sibyo se? Mutsindiye Bagishira kuri arindwi. Afrika mu bihugu bine mwana byose. Reba muravuze ibihugu bine. Uvuze ibihugu bine undi ni Ako ya nyene mbere. rigikomeza. Nose sukuryoshya game. Jamaica Kongo ni mwana yivuze twegeranye. Kongo na Malawi. Kongo, Malawi, nuza. Okay, twigendere ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi. Abaperezida bo muri Afrika bavuga ni banga Ines. Rero ntabwo nzi amazina ya okay. Nyine waravuga kuvuga ibihugu. Ndavuga. Sha ibihugu. Ndavuga. Ibihugu si babivuze se sigaye. Ndavuga abaperezida. Ibihugu byabo bayoboye. Sibyo? Ndavuga Abantu batatu. utavuga ibihugu ukapfa kuba tubazi. Ndavuga batatu. Ikibazo ni amazina. Aravuga batatu, urarenza batatu se. Urarenza batatu. Wowe nyemerera akari ukuvuga ngo wahangaha. Ya nubwo zuramira ngo perezida w'u Burundi twamenya rindese. Hari n'uwapfuye, hari n'uzajya ugoze twamenya rinde. Uravuga uhari. Uriho. Nabazi. Nango warenza ari uvuze batatu. Wowe ni warenza batatu. Ngo ngira ngo numwe. Uzumwe. Okay, ndiko ndinde. Uganda. Yes. Ubuse no wanyu nawe. Rimwe kabiri. Gatatu twagiye. Niba arimo niba. Uwa mbere muri Kongo. Kisekedi. Kisekedi. Aha twagiye. Uwa gatatu. Uwa kabiri sura Uwa kabiri Uwa kabiri. Mu Burundi. Ndayishimiye Evariste. Aha. mu wa gatatu Tanzania. So umugore ni Samia niba ari Samia. Sabaza ari cyo. Ajya vuze batatu. None Uzaze ko namuze ushobora yacu bamutamuvuze. Na Paul Kagame mu Rwanda. Ariko bose batatu se bavuze na Uganda watsinze nta kibazo n'ubundi ni gatandatu si bitanu kuri bibiri. Sibyo ra? Munyibutse nyabona nza gutanga amanota tagize. Si gatanu kuri kabiri. Ndabitano byanjye ntabwo binjyana. Perezida barakunaniye bakajya kuvuga abandi mutanahereye Erega uvuga. twagiye kuri mail wacu hanjye mail nambajije. Okay, mail wacu. Simbizi. Abanyamakuru ba siporo bavuga mu Rwanda ni bangahe? Mana. Abanyamakuru ba siporo mu Rwanda bavuga mu munota. Nta n'umwe. Oya, hari uwunzi ahubwo buriya se nibagiwe izina rye. Nyine wowe uravuga ngo barati ni babiri cyangwa batatu cyangwa umwe. Ni babiri kandi nirwa mbumva ariko simbi. Nako umva nanjye. Abanyamakuru babiri ba siporo. Wowe? Batatu. Nabarenza batatu. Pepe kandi Ine ngavuga batatu. Akira wo ikoti. Niga. 1 2 3 4 twagiye. Niganye. Niba ari Diego. Diego amugani wawe. Uze babiri. Nanuza na Jean Claude Kwizigiro. Batatu. Bravo! Abavuze mu masegonda 15. Ines, 3 kuri 5. Kakugusukanye. Yanzu kanya haraje ahubwo ame. Perezida. Okay, twagiye ku kibazo cya 9. Siko tukiri kure. Abakinnyi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bavuga ni bangahe? Kutitaye ku ikipe bakigira abakinnyi ba hose. Umukinnyi maze iminsi numva bavuga. Niba Bavuga babiri.
wowe yewe kuseka yewe ni batatu abakinnyi batatu urarenza batatu ntabwo urenza abakinnyi batatu mu gihugu cyose mu gihugu cyose cy'u Rwanda abakinnyi bakina umupira ko bigutangaje. okay ivugire batatu Sugira aracyakina se ijambo se umukinnyi ntabwo bindeba n'umukinnyi ubwo niba baramugize umutoza ntabwo tubizi nzi ko ari umukinnyi uwa kabiri Jean Claude Emmanuel oya arahari Jean Claude niba akina muri Mukura simbizi arahari urabihakana Jean Claude Jean Dodier aha ubundi Mukunzi nyine ubuse amanota y'amahesi twaturira mu amanota y'ubuntu zero barahari Sugira Jean Claude akina Jean Claude se n'uwa irindi rimwe Jean Claude ukuntu banga ndavuga amazina yabo bose yose akina muri Nuza Sugira yenda nari muhereje kandi Sugira nawe si umukino Mukura akina muri Mukura Ndanda ase Ndanda aracyakina ahubwo hari izina nibagiye bamaze iminsi bavuga Muhajiri na Muhajiri navuzayo ngaho njye navuzayo asubira inota turimo heko none ubugenda ubasakingemo urebe ko utababona Jean Claude niba atari Iranzi Jean Claude bravo niwe ariko uzi imyaka amaze adakina nzikora ko ni umukinnyi na Sugira ari ku rutonde rw'abakinnyi inota nubwo tugiye kuregwa shasa mana yanjye unyumvire turimo heko none Sugira baze kari umutu ubu ngubu tuvuga ibyo nanga si kiri umukino bindeba uwo Jean Claude uvuze uwo Claude tuve kuri Muhanga wagerageje yewe ane kurangaye ratanu ntabwo bufite kwiruka cyane nzizajyane ko kugerayo happy twagiye ikibazo cya 10 ubwoko bw'imbuto bavuga ni bungahe mami bw'imbuto koko mana yanjye bagiye kubwira nageza atari umumama imbuto n'usuri wowe uraburenza butanu burindwi uraburenza burindwi ngaho twagiye uraburenza se yakose buriye twagiye burindwi ikinyomoro ironji itunda ironji nazo uramusimbuka ikinyomoro ironji itunda byose uko bivuze ni itunda ni itunda guteze ahubwo uri kunyereza twagiye inyeri ndose itunda amazi usone itunda nirihe ndakwiyamye ubimbaze nyuma inyeri aha bune otamironi gatanu aha gaperi indimu nayivuze indimu n'imyembe n'umwembe igisheke igisheke utumye inota ritwara atari kuritwara yanabikoze naramuranganyije do amasegonda 50 nangahe 5 kuri 5 nubwo uri kugukopeza umwana aregura mureka gatsinda twagera ikibazo cya 11 ugiye kumbwira abakinnyi wabasha kuvuga ba filime mu Rwanda abahungu Eko narishimye yaguye yaragiye kwita yiga b'abahungu barindwi wowe mungu wawe arenza barindwi ba filime na sinema bame telefone njye mbasoma ikibazo gitekereza amasegonda barindwi ukagisubiza umunota uvuze barindwi 8 uraurenza 10
11. ari kugira ngo ngende atsinde. Wowe ni uburenganzira Okay, bwakomeye. 15. Yesu. Eh, 15. Ngaho. Eh. 16. Mupezanyi. This is battle. Buna hano mba nshaka, uri mwana byishe no kuvaka. Anga hano mba nshaka mugapezanya. 20. C'est bon, voilà. Mu Rwanda. Mu Rwanda. Musigo bose bavuga mu munota umwe. Arabavuga. 20. Sawa. Chana. Kunyana n'abavuga. Byashira mu munota. Bagiye. Uretse gatangiye. Ndogo. ko nawe tuza kinaye. Oya, umva katinga bari guseka. Katinga. Wowe kina ukora. Bose bagiye. Kagiye. Nyine Marishi. Tangi. Emuke. Oya. Tayiga. Abakinnyi ba filime. Umaze gukora bangahe? Abangaba. Oya, oje twikabisi. Tangira amasegonda. Ni umunota umwe. Twagiye. Natangiye. Ubu watangeze wambwiye. Okay, sorry. Ni musiki. Okay, no dore ngaho. Aha, Ndogo. Marishi. Emuke. Tayiga. Morgan. Kiramani. Dev. Soromba. Ushana kuna wajeza tuna wangahe? Abone icyenda. Bamenya. 10. Kanimba. 10. Emile. Ibaba. Komeza. Nimero Minotira cyane. pesa. Nsabi. 12. Bari Komeza ntabwo byemewe. 13. Komeza. Ngo arapfuye. 13 gukomeza ntabwo byemewe. Komeza. Komeza. Minotira cyane. Na hajya Kanimba namuvuze. Ivan Frimos. Yeve. Komeza nta Hari kibazo Iva. twamwumvishe. Hari Twamwumvishe Iva. we yashatse kuba namwumvishe Yeve. Komeza. Na Eve. None mwancije mu bwonko n'icyawe. Ntabwo ushyuhije dore umunota wanarenze. tuvuze umunota y'igashiro. Erega bisaba uvuge wihuta kandi ubwonko bikabugenda. Okay, basubire mu Cedric. Cedric. Tukote. Genzi. Ubundi bose nari nabatekereje. Za 30 barimo. Dukomeze. Bose nari nabatekereje. Ora barenza. 6 kuri 5. Umunota warangiye. Wararangiye kare. Kandi nabo byari kubatsindwa. Kampani zikora filime mu Burayi. Yesu mwami mama. Muri Amerika. USA. Cyangwa se hanze y'igihugu cyacu. Oya, ni Burayi. Hanze y'igihugu cyacu ari byinshi no muri Kongo zirahari no mu Burundi zirahari. Barazizi se? Nta kibazo. bazi. Mwe muvuge izo muzi. Kampani. Izi Burayi nizo bazi. Kuko izo muri Afurika nazo bazi. Ibaze ko nazo nzi. Urabaza nde? Mwese. Nazo. Nuye ndi kubaza. Nazo. Nta nimwe uzi. Nayo. Wowe. Wize ngani? Ebyiri. Zirenze ebyiri. Nta nimwe nzi. Nta nimwe nzi. Kanjye umuntu tuzivugire. Naho bazi. Hollywood. Twese si kampani. Reka reka. Sibikora filime ni kampani. Ntabwo ari kampani. Oya, ni kampani. Hollywood yakoze filime. Muri Ntabwo ari kugenda kampani. kugenda we bana. Okay sawa. Na university nibariki. Okay twagiye. Hollywood Tangira. University ureke nta kibazo. Nabiri navuze harayandi. Ntabwo wisubira ngo wumve hari igitekerezo utivuga. Ndavuga yanze ko ariyo nkunda kureba filime. Hollywood se ni kampani. Ntabwo Nyine ari kampani. yateguwe na Hollywood. Oya, niho yateguriwe ntabwo ari muri kampani. Ariko ni kampani nasiruke. None se wasoje dukupe? Nasoje. Amasegonda nanjye ari kwisubiraho biremewe. Ukaba wavuga n'ayandi. Ariko hari indi university nayivuze. University uvuga na Hollywood. Kandi wari udusiye. Urayikosora amasegonda Ya atararangira. kampani w'umugore wa Nuza. Big Mind iti. Hajya kuze muri Amerika. Yego.
ugiye kuzana big niba ari addition niba ari iki oya ariko nayashaka dore umunota warangiye 0 ni 0 0 se gute 0 y'amatwi Hollywood wabyishe iriya university hari Niyo. iyo university niyo na za Paramount 20th Century Fox nayazi mayize ariko Nayazi. nose komando yakorewe hehe yenda yizi kariho komando se muri 20 yakorewe nose Hollywood ni ahantu Hollywood bakinira ni ni ahantu agace gakinirwamo ibyo bintu byose ibyo byose kandi izo company ntabwo ari kampani ya Hollywood nose kuki bavuga ko ariyo yabikoze kandi ariho yakorewe bavuga ngo niho yakorewe ntabwo bavuga ngo niho yabikoze nari ubwo nama yakutsinze 7-5 dukomeze amasegonda arajya ndanakubwira ati we komeza wumvire ubomeze ibyo ntazi ariko ibintu byo muri Amerika ubimbaza mbaye ubwo nagerageza Inesi kano basi byuzi basi marekezi imodoka mu munota umwe ikibazo uragitekereza amasegonda 5 gisubiza mu munota umwe marekezi imodoka kuganiriza ngahe zingahe umubare eshatu ntabwo nazire zirenze aborenze 3 okay reka zivugire urushaka agana kugutsindira twagiye ivugire Hyundai Barabasi na Kia kuko ntabwo uzi Benz ngize mvuze zinje nyine na BMW wowe wanatsinze 6 kuri karindwi Benz kandi avuze ko nta n'imwe ntagira ugise oya navuze ntabwo narenze 3 nanjye okay Mahindra mahinduro irahari akosira ni marika ni marike n'ubyakera Mahindra ikibazo kindi Barabasi abahanzi wavuga bo mu Rwanda nami abahanzi b'abagabo b'abakobwa wavuga mu Rwanda mu munota umwe ikibazo ukagitekereza amasegonda 20 basi 3 abanzi 3 b'abagore Neza. 5 urarenze 5 ntabwo barenze uko nawe uri umuhanzi 5 kubeshya 6 turabarenza mwese barinda ibiti by'umbaca nabavuge bavuge twagiye Arina sana umwe Marina 2 Shari Chari ubwo ni Chari 3 Chari Nina 4 Chari na Nina na Butera Knowless barindwi bavuge bavuze 5 barindwi na Rayina niba ari Rayina yaririmbye oya wowe arahari wo Yaririmbye ndabusara wawe Komeza uvuge abahanzi wese nta kibazo. ninde komeza bavuga abanzi bawe barangire umurangishije mana na Joyeuse okay yararirimbye na bwiza nawe wavuze ahubwo mugera ariko anatwibiye ariko nta kibazo oya arahari wa mukobwa ari mbese nihe njyewe mwaye so hari arahari ubwo ni karindwi amanota mungu wangu aha amakipe wavuga mu ibintu Bwongereza by'amakipe yawe ibyo wabitubajije mu Rwanda wabitubajije oya mu Rwanda kandi wabivuze oya Iyo hanze nayo yababajije. nabajije mu hanze uvuga Arsenal nimba ari na Man U yabivuze ninde uri kubaza n'ubu uri kubaza nacyo amakipe yo mu Rwanda Avuga ngahe? nani amakipe ane ndabivuga ndabona amakipe angahe menshi cyane mbere 14 nangahe uvuze angahe ane atanu avuga 5 atanu atandatu mungu wangu ngume ngupandishe none yavuga arindwi recording
umunota umwe. APR, imwe, Reyo, ebyiri, Polisi, eshatu, Mukura, enye, Kiyovu, eshanu, abura ebyiri. Abura ebyiri. Burera. 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 Burera nyine. Komeza. Na Rutsiro. Irahari. Byarangiye. Nayo nyine. Minota iracyahari. Ndavuga. Komeza nayo. Oya narindi niyo. Ukunduka yusubiza ikibazo kimwe ngo mbe ngo nari. Rutsiro. Rutsiro wasese wabivuze se? Nyine byarangiye. Byarangiye. Ntabwo se. hari Musanze FC Uretse byarangiye dore wari minota bari gihara ariko watsinzwe. Natsinzwe gute se ntabwo nabira. Ariyo muzi. Inyi. Akipe twa Burera ibaho. Burera nayo. Nayo. Hanyuma buri karere kagira ikipe yayo. Irahari. Ni ukuri ko Imana irahari. Yagutsinze urahagarika atagira ikipe Kabo Karongi se ikipe. Iki irahari. Karongi FC. Karongi FC. Nayo. Nyamasheke FC ko narayumva yake. Ni muri saci. Ngambwira ikipe yitwa Anuzi. Iki. Ni Nyarugenge FC. Ariko irahari Imana. Ni saci muri. Na Burera harya vuze. Irahari Imana. Na Burera iba. Irahari. Na Burera iba. Yisaci muri. Yagutsinze amanota 8 na ninge jaji yatanze. Muri comment batubwire bari ikipe yitwa Burera iba. Irahari. Nayibaho. Ni ukuri batubwira ariko. Bari n'ikipe yitwa Burera ibaho. Nuvuga za Musanze. Iyo Nyagatare yitwa gute? Nyagatare irahari ariko nayo mu cyakare. Ariko yo nayo twayemera kuko hari ukuntu izamuka ikongera ikamanuka. Icyo tubajije se si ibizamuka bimanuka tubajije amakipe. Ariko Burera nta kipe Burera. Okay, twanari. Ariko muranyi. Yakurangije harya ubwo nari cyane 8. Okay, twagiye. N'ikindi kibazo. Umva ndiravuga. Byanarangiye ibyo ntabwo byarangiye birahari. Ntabwo bya singibi se. Singibi tugera ku kibazo cya 13. Oya. Na 5. Ikibazo cya 15. Singibi se. Ugiye kumbura uturere two mu Rwanda bavuga mu minota umwe. Uturere Two muri yose. Uravuga tungayo. 5 6 8 Sebo. uturere 10 tuvuge. ndakurahiye tutangiye Sasa wari kumujijisha. Sa, ngo ntabwo isi muvumbura ukuntu yakwibaga. Yampandishaga. Okay, twagiye. uturere Na recordings. Nyagatare Kamwe. Kirehe 2. Kabarore Musanze Yego. Rubavu Yego. Nyabihu Yego. Burera umugani Ziko Burera yavuze. Karere ka Burera. Ntabwo yakavuze. nibwo nkavuze Burera 7 Kigali 8. Akarere ka Kigali Akazi burakaza. Akarere ka Gasabo Tungahe? oya akarere ka Gasabo mumbwiye ka Kigali Ariko okay. Akarere ka Gasabo 8. Akarere ka Huye 9. Akarere ka wuzuye. Nano akarere wicayemo nakuze. Kicukiro nanyuze. Narugiye gese yayize. ariko twasetse cyane n'ukuri kw'Imana Kigali baho nyine aho niho rero Nasutuwe ko Kicukiro utayizi. nyine rero bisaba gutekereza 8. noneho
turanganyije. ukuramo amasegonda twasetse shamuranyibye nanjye ubwo yayakuramo ari menshi nari kubikora ntamuranyibye Urukeka hano hantu nakwisubira biri icyo wabuze ubwo bari icyo bakaza kubara nyuma. Twagiye n'ikibazo cya 16. 8 ku 8 Uturere nanjye kuvuga ngo uturere kandi tuvuyeho. nawe byagushira Umva. bye bye Uretse byarangiye wowe. Nose urashaka gutsinda se uratsinze. Uratsinze kandi ari turanganyije wini arabura kireka 10. 10 nawe rero itaragera arabura 2. banzu naduha yacu umva ye Ninda yahande. urayaduha turayagabana kuko ni wini ngo senga Wagiye. ndavuze nimero Twagiye muri East Africa. Bwana tujyanye Okay, muri Afrika yose. Imijyi wavuga n'ingana. imijyi ine Wavuga imijyi ine. Wowe ya muri Afurika habamo ibihugu bibinga ntabwo abo ibihugu birengeje Wakongo, Wabujumbura, akuwa. yamukopeje Okay, twagiye. Okay, komereza. Abo bitamo. 6 ivuga Taratu muri East Africa itavuga. Kandi kote. Twagiye. umujyi wa Kongo Witwa muri Kiza. Kongo ni igihugu, umujyi wayo witwa muri Kiza. Okay, uya mazi none se bari kukujisha ugaseka. umujyi wa Goma uretse mani Twagiye. iyi nawe nize kumukopeza turakoze umujyi wa Goma umujyi wa Kampala byose Kampala si umujyi umujyi wa Bujumbura si umujyi ko Ukomeza nta kibazo. tugeze kuri bingahe se ntajya navuze bingahe aha 6. Yego. Bano bavuze 5. ngiye gushika ku cya 5 Ujyane. kane Kandi kujyaho. yewe sha muri ibintu turi kugenda, ibintu turi kugenda. nyina ashanuka kandi bino bintu wape None se gute? tangira Ntabwo nagera kuko ashanuka n'ubundi. imana woye oya tangira tangira pe Watsizwa Iyo natangira yabyica. nta kibazo byice Okay, watangiye sawa ni mu muceceke. Bifata. kandi biremewe nawe merewe gukozanya. guseka Ntabwo kuzanya ntabwo byemewe. Rero twagiye. umujyi wa Kampala umujyi wa Bujumbura 2. umujyi wa Kigali 3. umujyi wa umujyi wa Sidubita tuvuze. umujyi wa Goma None se mu mujyi wa Muhanga. none se umujyi wa Gisenyi Iminota ntabwo irarangira. Yarangiye. Mbega abantu basetsa mu kabyara mwewe data we. None kandi yaraceceshe. Umujyi ngo wa Goma. Kinshasa nayo yavuze. Yaravuze Goma, wari ko banacishe nabyo. Goma nabwo ari ko yagiye. Goma ntabwo ari umujyi Ni Kinshasa Ni Kinshasa. na Bujumbura. Bujumbura ni sawa, Kinshasa ni sawa, Kampala ni sawa, Kigali ni Mombasa sawa ni sawa, Nairobi. na Kigali ni sawa. Nairobi, Kenya. Yego, Mombasa Mombasa ni ni muri Kenya nyine. rimwe se. Oya, Mombasa na Nairobi, Mombasa. Nyine rimwe rigiye mu gihugu kimwe kundi mu kindi. Oya. Ifite imijyi ibiri man. Kenya hari Nose umujyi wa imijyi. Nyawo si Nairobi se. Uvuze Mombasa ntabwo twabonye. Ntabwo twawemerewe. kandi ari Mombasa Nairobi No, birafatanye se n'izina Bose rimwe. barakubwiye ngo Rwanda na Kenya ntabwo waba uri kuvuga. Nose Eh, Nairobi ni mu Zamburi. kihe gihugu? No muri Zamburi.
uretse oya katugore kuraruka Bose na Zamburi. mu kaga mu gihugu Zamburi. Nairobi na Mombasa ni bimwe. Ni mu kihe gihugu muri Kenya? Ni muri Kenya. no se Kinshasa nako Nairobi Nairobi. Ni nk'uko bavuga. naho Nairobi Mombasa. Mombasa ni Tanzania ngira. Tanzania nibyo yaga muri kubyica Tanzania ni Mombasa Muri cyagende. Muri kuri wa muntu avuga Mombasa. mu gihugu kimwe ikindi Njyewe rero niyo nari nateguye. okay twakiye ubwo ngubwo wowe watsinzwe uyu yatsinzwe amanota 9 Waburi inota rimwe ngo uhite utsinda amafaranga. Njyewe nari nateguye umujyi wa Muhanga. ngiye kubwira iki ikibazo cyoroshye irimo utagitsinda Mana yanjye. mugiye kumbwira ibihugu by'i Burayi ku mugabane w'i Burayi uravuga bengahe Na kimwe ndi buvuge. harimo Oman Ceceka. harimo Uri nyuma akaba ntiyemerewe kuvuga. Burayi. i Burayi Okay, twagiye. Muri Amerika. Wowe vuga ibyo ushaka gusa. Gusa wowe nta kibazo oya Ibihugu. uravuga bingahe Urajya uvuga igihugu izina ryacyo. Ni ibihugu bingahe? uravuga bingahe Nyine. bine wowe Kimwe Amerika. Ese nakivuga. Oya, ubwo niba ari kimwe ntabwo bikunda ntabwo okay ubwo rero aravuga bine reka twibarire yikomeye shyiraho amasegonda. bane Hagivuze. i Burayi tuba Kacyiru turashize Kacyiru. Ni Kanombe. yes twagiye ivugire Amerika. kimwe Canada. bibiri Oman. tatu Australia. Aga navuze bine. Na Mozambique. Ntabwo muri Afurika. oya twagiye uravuga iminota iracyahari Gikosore. Gikosore. ntabwo Na Cyangwa urayemera niyo. nibo batinisa aho nibyo Yabaga. Aga navuze bine. Bitatu. bine wabivuze Uvuze bitatu. Igihugu. yavuze bine Nabivuze yavuze muri Amerika na muri Mozambique, Canada, Mozambique no muri Oman Mozambique aratubwira ahantu iherereye. byarangiye Ubwongereza wabura Ubwongereza. Oya bagukopeje ntabwo byemewe. Icyawe. Mana yanjye. Iminota iracyahari. Ni Mozambique iherereye. mba mubwize ukuri dore byuzuye ni ukuvuga ngo Mozambique iri Burayi Ese si mu Burayi, si mu bindi bihugu You mu say Rwanda. yeah. none se nyine Mozambique iri Burayi Afurika ni hehe? Mozambique iri muri Afurika noneho yanavuze Oman Oman nayo ntabwo iri mu Burayi. iri muri Aziya si muri Aziya se buriya Oya. Ubufaransa ni Burayi si Burayi Ubwongereza Cyose. Ubwongereza se bwitwa ngo iki? 9/9 Utavuze Ubwongereza. iyi ni finale England iyi ni finale Erega ntabwo twahagiye. Amoko y'i Ntabwo turajyayo. natubwira amoko y'i oya nako niho uzi ikibazo. Amoko y'iki? ikibazo cya nyuma Y'inka. gifunga iyi challenge mugiye kumbwira ibiyaga rero nabumva guhora ngo mpimba ni hano kano gace ku isi yose Yego si. Batubwira inyanja. ibiyaga muzi ibiyaga Nishaka bari inyanja ntarebe. Pfa kuba gifite izina. Oya. ibiyaga nibyo byakozwe n'abantu ibiyaga Bijya by'amafi. Oya. ni ibiyaga ni ibintu byakozwe n'abantu Ibiyaga Reka batubwire amazina y'inyanja ziri ku isi. baratubwira amazina y'ibiyaga sibyo Like Kivu Wowe ntabwo uri mu mukino ceceka. Icyo ngicyo cyavuyemo. Gihindura. Irendure cyapfuye. ubu yaje kuvuga ikiyaga cya Kivu None kirimo ikiyaga. cyarimo Kivu na nuze na Ikiyaga cya Rubavu. na Ruhondo na hehe. Rubavu se si ikiyaga. Na Ruhondo hari ikiyaga. okay iki kibazo twagiye cyakaroroshye ndumva nakabaza
Ngaye. Nasanga ariko kari butunanire. Karoroshye cyane pe. Vuga. Ubwoko bw'inyamaswa bwo mu ishyamba wavuga mu munota umwe ni bungahe? Amasegonda 5 yo gutekereza. 1, 2, 3, 4, 5. Uravuga inyamaswa 5? Ntabwo navuze ko izibana n'abantu zitabana n'abantu. 6. Urana 6. Nazivuga. Wagiye. Intare. Umuhari. Mu cyongereza witwa ngo iki? Ndakwiyamye. Agasumbashyamba. Umusambi. 4. Keza. Inzovu. 5. Ibaba. Cyakindi kimeze n'ingurube. Komeza no mu bindi. Birahari. Inyoni. Yitwa ngo iki? Inyoni. Yitwa ngo iki wayivuze? Umusambi aba ari inyoni. Avuze umusambi tugende. Gasuku ziratandukanye si zose singizi. Singizi. Komeza nyine. Komeza. Komeza ugahita ushaka. Izo vuze uraziseye? Komeza ugahita ushaka mani. Ntabwo yisubiraho. Nakagoma. Si uzi inyamaswa bifite amazina atandukanye. Imvubu. N'inzovu. Imparage. Njye nta kibazo ikibazo kimwe. Byuzuye. Inyamaswa z'inyama. Isha. Urumva? Njye ntabwo Uretse z'inyamabere. biruzi ariko nuko agukopeje ntabwo baba batsinze. Nuko yasa bivuga ibindi. Kandi bivuze umuntu utararangiye. Idubu. Aragutsinze. Natambuga ingayi. Aragutsinze. Ugura yahombye urabyumva. Kuko utamushimye. None njye nashaka kwigira. Kutishima. Byagenze gute? Yagutsinze. Batsinze. Ikibazo. Nyine kutamushimira nawe unishime. Reka numve Kandi inyamaswa. namushimira. Mushimire neza. Mukore mu kiganza. Muri fair play. Mubwire ni fair Namukopeje. fair play kabisa. Mutsindiye wanyu. Urumva? Uri ntabwo uri mu mpera no mu mukino. Uretse inuza Sayiga. Yaratsinzwe. isatura. Sha mwakoze kunyakira sibyo? Okay, bakunzi ba No TV nakagaruka na game zacu challenge ni ibigaruka ahangaha nicyo kintu cyatuzanye nuko bamarирungu gusa tuzana abantu bagiye batandukanye. Don't miss kabisa mukomeze mukore subscribe. Umama wacu aratsinzwe sinzi ngo bizagenda bite. Ntabwo nsinzwe. Uratsinzwe. Urakubiswe. Ahubwo icyanyuma sibyo? Icyanyuma iyo tugifatanye. Kuko twese no. Ese si tuzivuze twese. Muri game mu mukino gutsinda. Ntabwo ari mu cyangwa ni mwinshi ubundi ikibazo cya nyuma twari kugisangira. Twari kugifatanya. Naho hari ikindi kirabananira. Ikiyese. Urara bakopeza. Ikiyese. Bagihindura mbaye cyoroshye. Ikiyaga cya Gihondo ni cyane. Ndemyo tiranyisha. Mwakoze kunyakira cyo kuza. Uzagaruka ese tuzaguhanganyisha nande koko. Igiti zatuma ngaruka ni abafana banyu nibankunda nzagaruka. Ubwo se nibandika bati nashoboye nzagaruka. Uvuga gake. Njye tuzahangana nzaza. Uzahangana n'uyu muntu. Mwese. Zose. Nese zagutsinda. Oya nawe tuzajya gukora bino bibazo byo kubazanya. Noneho tuzazana urusenda utsinzwe ruri. Yeba. Ubu ni wowe bururi. So byivugiye wowe bururi. Ubu nazagutsinda. Ibaze kugira ngo ugere ku kibazo ku manota 7 undi 5 wageze kuri 5 nta na rimwe afite. Nta na rimwe. Arigaranzuye ageze kuri. Okay, my fair play nakagaruka. Mudukunde tuzatugaruka tubahereza show ngewe wabonanga ni Dog Official ndi kumwe na me Cam Actress Actress. following kuri TikTok. TikTok ni Cam Actress.